kandi muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka hirya no hino. Afurika ikwiye umwanya uhoraho mu kanama gashinzwe umutekano w'isi, ni Antonio Guterres wamaze kuba abitangaza. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo, turaza kurebera hamwe by'umwihariko amakuru yemeza ko ubu tuvugana AFC M23 igiye kugira abasigariye ku kanama gashinzwe agenzura ndetse n'agahinge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka hari byinshi bigiye kuba bigerwaho by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba, turaza kuba tubikomozaho. Turaza kubabwira yuko Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye kuyobora umugabane wa Afurika mu bihe by'ibibazo bikomeye. Turaza kubikomosaho, ni mu gihe kandi twirwaneho yakubitiye ahareba inzega by'umwihariko ingabo z'u Burundi. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Abanyamurenge bamaze kurega leta y'u Burundi mu rukiko rwa EAC. Turaza kubikomosaho turebere hamwe n'iki kibihatse, n'iki kibyishe inyuma y'uko uwitwa Evariste Ndayishimiye maze kuba ayobora aka kanama nyamuneka, cyangwa se amaze kuba ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Turaza kurebera hamwe imwe mu mirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko mu bice by'imisozi miremire y'Iminembwe. Ibintu byakomeye byamaze kuba ibindi. Turaza kuba turebera hamwe imirwano ikomeye cyane yabaye ahitwa Rwisankuku, hakozwe operation idasanzwe yasize igisirikare cya 23 by'umwihariko cyitwaye neza cyane. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza kurebera hamwe bimwe mu bitero byabaye kuri Point Zero, bikaba ari ibitero byari bikomeye cyane muri rusange. Sindi butinde rero, nyamuneka murabizi yuko bitambangura myemerera duhite twinjira mu cyitwa amakuru kugira ngo turebere hamwe byinshi biri kuvugwa muri ano masaha ya mu gitondo. Minisitiri w'intebe by'umwihariko w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin yasabye ibihugu byimbitse by'umwihariko mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutagira uruhare mu buzima bugamije gushakira umuti ikibazo kimaze imyaka myinshi gihungabanya akarere muri rusange. Yabivugiye rero mu nama y'abakuru b'ibihugu ba guverinoma bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyo yabaye tariki ya 14 z'ukwa kabiri 2026, ubwo hatangwaga raporo ku mahoro n'umutekano bya Afurika by'umwaka w'2025. Muri iyo nama rero u Rwanda rwagaragaje ko kujya ku mahoro arambye bisaba ubuhuza butageze aho bugobagamira kandi butarimo ibihugu bifite inyungu cyangwa uruhare rutaziguye mu makimbirane. Dr Nsengiyumva rero yagaragaje ko umutekano muke muri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udashobora gukemurwa binyuze mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo bisaba gukemura ibibazo byimbitse biri mu mizi yawo, birimo imiyoborere idahwitse, ubusambane mu bukungu, ivangura ndetse n'iheza bikomeje guteza umwuka mubi mu bice bituwe n'abaturage. Yashimangiye ko kandi Afurika ikeneye ibisubizo birambye bishyigikiye ku mucyo, bishingiye ku mucyo, ku kubaha ndetse no gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage aho guharanira inyungu z'ibihugu cyangwa iz'imitwe yitwaje intwaro. Minisitiri w'intebe rero yibukije ko u Rwanda rukomeje kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Mozambique, muri Repubulika ya Demokarasi ya Centrafrica, aho ingabo zarwo zifasha kugarura ituze, kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano. Yavuze ko kandi uruhare rugaragara ubushake bw'u Rwanda ko gushyigikira amahoro n'umutekano mu karere ku mugabane wose, kandi ari wo murongo u Rwanda rusaba ubuhuza ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'umwihariko bitabangamira
buri wese. Dr Nsengiyumva rero yanibukije ko impande zose zirebwa n'amasezerano y'i Washington ndetse n'imyanzuro yafatiwe mu bihugu bya Doha zigomba kubahirizwa mu buryo busesuye kandi budaheza. Yagaragaje ko rero impungenge z'uko hari ibice bidashyira mu bikorwa ibyo byemeranyijeho bigatuma icyizere mu biganiro kigabanuka. Ashimangiye ko kandi uruhare rwayo mu gushyigikira inzira y'amahoro, ariko ashimangira ko ubuhuza bwizewe bugomba kuba buyobowe n'abatabogamye. Yagize ati ibihugu bifite uruhare rutaziguye mu ntambara by'umwihariko bikwiye kugira uruhare mu bikorwa bigendanye n'umutekano. Uyu kandi yagiye agaragaza byinshi bigiye bitandukanye. Kuri ubu Burundi rero nicyo gihugu gifite ingabo Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zifitanye n'izindi ngabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo, intwaro zirimo nyamuneka FDLR, Wazalendo, abacancuro bose bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakaba bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe asimbuye Joao Lourenço wa Angola, wari ufite inshingano by'umwihariko yari amazeho igihe kinini hakurikijwe uburyo bwo gusimburana hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Mu gihe rero u Burundi bukomeje kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impungenge muri bya politiki n'umutekano ziragaragaza ko iyi ishobora gukomeza gufasha abanyekongo binyuze mu nzego zitandukanye zirimo na komisiyo y'inteko y'abahuza, hagamijwe gushaka ibibazo birambye byugarije umutekano wa Afurika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyemera rero nkubwire yuko by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Afurika, mu bice bya Uvira naho ibintu byakomeje kugenda biba ibindi, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Kugeza ubu tuvugana amakuru mfite ari uko nyamuneka mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuru, Uvira ndetse n'andi hagiye hatandukanye, umutekano ukomeje kuzama ndetse ikibuga cy'imirwano nyamuneka gikomeje kugenda gicurikirwa kuri FARDC. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara. Nk'ubu nyemera nkubwire yuko abaturage bagera kuri 3 muri iri joro ryakeye baraye basize ubuzima mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko birimo biragenda biba mu mujyi wa Uvira nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira buri umwe wese. Ariko kandi nyamuneka usibye kuba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kuba mu gihe MONUSCO nayo ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira bijyanye no kuyobora umujyi wa Uvira. Si ibyo gusa kandi nyamuneka munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana nyamuneka hitwa Poezelo hari ibitero bikomeye cyane byaraye bigabweyo. Nyamuneka ibitero bisa gusiga igisirikare cya 23 cyitwaye neza, dore yuko cyaje kurasa abasirikare bagera kuri 6 b'Abarundi, bose bakaza gusiga ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibikoresho birimo imbunda byamaze kuba bihafatirwa ndetse n'andi moko y'imbunda atandukanye arahafatirwa. Ibi rero bikaba bigaragaza intsinzi ikomeye y'igisirikare cya 23 gikomeje kugenda kigaragaza, mu gihe Uburundi FDL ndetse na Wazalendo nyamuneka bo bagikomeje kugenda batsindwa intambara bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo.